over die Lucha para Libertad, 230 jaar viering van de vrijheidsstrijd van Tula, Bajan Carpata, Luis Mercé en Pedro Wacau. Het begon allemaal 230 jaar geleden. Daar op Plantage Knip, toen de tot slaafgemaakten hadden besloten om het werk neer te leggen. Om niet meer verder te gaan, om niet meer verder te werken als een slaaf. 17 augustus 1795 en vandaag staan we hier ook nog een keertje bij stil. En je zou jezelf afvragen, waarom? Wat is daar de reden van? Nou, de reden van is dat we dus eigenlijk weten wat het geschiedenis heeft gebracht op Curaçao. Hoe dat eigenlijk doorwerkt naar ons leven tot nu toe. Hoe wij leven, wie wij zijn en waar ligt eigenlijk onze identiteit. Maar sterker nog, we leren eigenlijk ook iets van Tula, Sukurashi. Zijn lef dat hij had om eigenlijk 2000 mensen bij elkaar te krijgen van diverse plantages om te gaan vechten voor hun vrijheid. Nou, dan moet je kracht en ook nog heel veel lef hebben, hopi courage, want het is do or die. En ja, dames en heren, hij heeft het natuurlijk niet overleefd, maar hij heeft het wel geprobeerd. Straks hoort u daar meer over in de lezing. We gaan beginnen. Het trommelgeluid, die annuncia, in het Nederlands annuncia. Help mij mensen. Aankondigen. Ja, ik ben een beetje hyper vandaag. De trommel die kondigt aan van mensen. Kom bij elkaar. Er gaat iets beginnen. Er gaat iets gebeuren. Un día di tu latín, gran baluarte guerue, un tintempa vacilar la ganos van cantape. Un día di tu latín, gran baluarte guerue, tintempa vacilar la ganos van cantape. Hombre grande, braza fuerte, cada una su vida, pa' acabar con esclavitud. Hombre grande, braza fuerte, caí pa' su lucha, fue que de pa' de fronte me canta que me voy, patura, 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 canta que me voy, toca que me voy, canta que me voy, come ella cantó. Feliz dia di Lucha per Libertad, un feliz dia di Tula. Danke Marco Zani Babotame, un feliz dia di lucha per libertad. Camina awe, nostro Paraná 30 anos di lucha di Tula. Kom bij ku herdenking. Bom, abai hobby bom, we doen bisa ela sobre sa tour expectativa. Nós estava dati sala yen uitverkocht die ene ko asa que da fogo querer ko na por aí a carte na porta. E documentaire estava tremendo, e lezing die Eugène Bulldog estava tremendo. Ele não estava sumamente interessado. E você aqui estava mais great Marco Zani, e a pessoa de mais young awe tinha gestão aí. Nós temos seguro 5 para 6 jovens, que na maior na panancinha mais na história. Também documental. Sim, o documental Stille Helden de Quincy Coster e naturalmente seu time. A mira ave mais bom e bonita parte não eigenlijk de Curaçao. Quincy Coster visita diferentes organizações na Curaçao, lugares na Curaçao e a mira mais de nós Curaçao em realidade, com além mar over de slavernij. Ze hebben daar hoop op gekregen. En tot também bonita exposição, e Caminho de Tula, que vou contar mais. Sim, e Caminho de Tula é mini exposição eigenlijk, que começa na Plantage Knip naturalmente. É voorzien de QR-code que você scan e assim você lezen na cada caminho que Tula a passa. Junto, naturalmente, com os meios de vrijheidsstrijders e toda pessoa na escravização, que a passa na plek. Wanneer het começa na Plantage Knip, caminho com cativo na Abuta Trabalho, nós seguimos para Santa Cruz, para nos bij Rif Sint Marie en zo voort. En wat ik scan com o QR-code. Então, eu tenho que ter telefone também, documento. Pero na una nostro por wake exposição que passou na Lantern Venster, dat teko awe, toch? Correcto, e dat teko awe bom ja. Met de bezig dat we organização da interessa, mas nós por exponer em mini exposição aqui, mas não somente dentro da dia de Tula, pero outro momento não também estão de interessar, quizás passar dag besteden de grande, ou quizás beso de muita não por passa para não por mirere. Wanneer de parse meneer tour aan je die nog wat mais interesse den Tula, com abot mirisa. Bom, seguro, bom não ser hobby bom. Me também dá reparar que tem stays vooral rondom die dia de Tula, que mira que tem hobby evento. Aqui de nós tam a vida tem 4. Diferente parte não eigenlijk Holanda. Me quer interesse aan aanse of a land, mas tanto eigenlijk depois que a reabilitar Tula. Depois que o corson vi na Holanda e também holandês tang asa quinta Tula. So corre sempre pintele malo, nunca na poder spotlight, nunca na papel hobby DJ. E esse é hobby great, so é local que nós também com interesse também.
O diferente evento nang ya cada kinderen ook na maneira dat a academia é atenção que mendi é reabilitar o land reabilitatura na mi parecer tá cita mi opinião com esse é lante interesse. Giovanni, mas danke por o tempo. Então, nogmaals, feliz dia para a luta pela liberdade. Danke Marco Zani, ja mas danke para tava